22. po novom, a 9. novembra po starom kalendaru, pravoslavna crkva molitveno proslavlja svetog Nektarija Eginskog i svete mučenike Onisofora i Porfirija. Silivrije izdanakije oje pohvalu, pravoslavlja stubije gine podporu, Nektarija opevajmo verni, jer nam i spasiteljnog izbora kao nektar isteče, napajajući izobilno sve koji kliču, slava Hristu koji te proslavi, slava njemu koji te je očudotvorio, slava njemu koji te je u poslednja vremena svetlo osveštao. Sveti Nektarije je rođen 1846. godine u Silviriji Trakijskoj od pobožnih, siromašnih roditelja, dobivši na krštenju ime Anastasije. U 13. godini otišao je u Carigrad, gde je radio kao pomoćnik u nekoj trgovačkoj radnji. Tu je proveo mnoge godine u velikoj sirotinji, često trpeći glad. U 20. godini postao je učitelj na ostrvu Hios, gde je podučavao ne samo decu, nego i odrasle, podstičući ih na pobožnost i istinski način življenja. Želja da se u potpunosti posveti Bogu odvela ga je u Neamoni, novi manastir na Hiosu, u kom je 1876. godine zamonašen i rukopoložen u đakonski čin, dobivši ime Nektarije. Na Bogoslovskom fakultetu Atinskog univerziteta diplomirao je 1885. godine. Kao nadaren i vrhunski obrazovan teolog, briljantan besednik i sposoban organizator, Sveti Nektarije je izabran za mitropolita Pentapoljskog na području današnje Libije. Ali ovog velikog Božjeg ugodnika pratila su velika iskušenja. Oklevetan od ljudi najtežim i gnusnim lažima, udaljen je iz Afrike. Vratio se u Grčku, gde je od 1891. godine u Atini 15 godina radio na obrazovanju budućih sveštenika. Za to vreme napisao je mnoge versko-poučne knjige i bogoslovske studije. Godine 1904. povukao se na ostrvo Eginu, gde je osnovao manastir Svete Trojice. Ovaj krotki i smireni pastir upokojio se uoči današnjeg dana, 1920. godine Gospodnje. Sahranjen je u manastiru koji je 1904. godine podigao na ostrvu Egini. Ovaj manastir i svetiteljev grob postali su mesto hodočašća mnogih vernika, koji do dana današnjeg tu, moleći se svetom čudotvorcu, dobijaju pomoć i isceljenje.